Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, ada ka pa'y magayam irin apaw, kunaklaki din o aginrol ka ita. Sana ko nga genrol apong. Apay ngay, Sa anak-anak ka pa sa iti entrance exam para iti kurso ang kayat ko. Masapol a private school ti pagadalak. Tapno maalak ti kurso ang kayat ko apong. agpili ka pa'y laang iti sa bali a kurso awan mo kwarta tayaw. No saan ko maala ti kurso ang kayat ko? Uray sa anak ko nga agadal apong. Naa, sayang mait no di mo ipalpas ti kolehiyo apaw. Di nak mapilit apong. Ipadas mo man ti makisarita ken uncle mo Daniel. Amangan no ada maitulong na. Ada mo trabaho na dayjay. Ken awan pa'y pamilya na. No kayat na di pagadalan na ka. Ay, da kayo latan ti makisarita kan kwa na apong. Anya dya imbaga ni Nanang? Kasapulam kanumot ti kwarta, erin, kaanakan. Ay kwa, win uncle. Kasapulak nga rod. Pag-enrollam ko maya. Private school ko ma uncle. Ay nawaw, anya pa lang tururayam ngay. Ag-enroll ka na. Masapul ti down payment ijay uncle. Mano ti kwarta kasapulam maya? 5,000 kumapay. Kompleto ka di ti requirements mo. Kumpleto uncle. Agenrol laangan ti kurang. Mapit lang nga rod, mga laki ti kwarta. Tulungan ka. Ngam ikarim kanyak nga agturpos ka iti kuleyo. Ay nawaw, agyaman naklaunay uncle. Agyaman nagtaadda ka amang paadal kanya. Awan na nyaman na kanakan. Nadapay ka sa pulam. Di ka agduha-duhang agdawat iti tulong kanyak, ha? Kunaklakit din o saan ka maka-enroll, Erin? Naimbaglaangan tadda ni uncle ko anang tad iti kwarta kanyak, friend. Nagasat kalaunay, ano kasta? Siyempre, Saan ko naparikot ti kwarta agastusak? Ngamin, at damot tin namnamaag at tumulong kanya. Agpila tangaruden atap no saan ta amarabyan. Ag meriendata pa'y Saanen? Isupay apaggastusan dayta. Ilibre ka. Ay nawaw, apeng ilibre nakpaylaang katdanda ni saan ka maka-enroll tawan pagbayad mo. Ay nawaw, sobra ti kwarta nga inted ni uncle kanya. Idulin mo latan atap no ada allowance mo inton mangrugi ti klase tayo. Mangted tumanin ni uncle ko. Si kakit dimat. Oh, ibagam no anyo ti kayat mo akanan. Tasya kon ti makaamu agumatang iti meriendaan ta. Agyaman naklaunay Daniel anak ko. Para itanya day Nanang. Wen ata saan ka nagduado at timulong iti kaanakam. Dahil lang gayam. Awan ti rumba nga pagyamanan nyo kanyak, Nanang. No si bibiyag payla ang tikapsat mo, sigurado ang maragsakan dayjay. Ngamen, adda ka amang tulong iti anak na. Aramidak lang no anya ti amok ahusto, Nanang. Anyat amu tayo. Amang ano dumteng total daw akasapulak ti tulong ti kanakak. Mas daawa kung ka, pare Daniel. Ay nawaw, anyat kahit mo asawan, pare Rodolph. Kaano lang iti nagsweldo tayo. Ngamnay, agtip-tipid kamot manay. Kwa, pare. Adan samot tan paggasgastusan, pare. Ni Melissa ka di a waitress. Sigagit di mo't, pare. Awan bibiyang ko iti dayja Melissa niya. Saan ko matakursunada dayja gat? Apay nga ron, analaka may busti kwartam ngay. Siyak ngamin timang papaadal iti ka anakak, pare. Anya? Husto tinanggag mo, pare. Pagadalag ni Ering nga anak ti kabsat ko. Ano kasta? Adda maggayang pagkadadalam. Adda, pare. So masapol nga agtipid ken agkagat na tao.
Ay nawaw, kunaklakit day no damot yung babae ngay kasgastusam dita. Teka alakamot gayam. Nag-enroll mo gayam ni Erin, ma-review la. Wain maray. Damag ko kat private school ka no, ti pagad-adalan na. Private school at talaga, maray. Asino nga iti mang papaadal kan kwa na maray. Ni Uncle na Daniel. Ay, naimbag man ta manugot ni Daniel. Wain mo, maray. Nasyan mo laang iti kaanakan na. Nagasat launay ni Erin, tadda ni Uncle na nakasagana amang tulong kan kwa na. Nakunampay, maray. Aywan, talaga aya nga awanan plano ni Daniel ang mga asawa, maray. Jakman amo kang kuana. Naragsak samot ten itikas di abiyag na. Awan pa'y mo inyam amuna kada kami. Gasat na siguro ti agbaak, maray. Hello, Apong. Apay akas jay titeksyo kanya. Ada kami dito'y ospital ita, apaw. Ne, asino tina-ospital, Apong? Ni Uncle mo Daniel. Ay, nawaw. Apay ano ospital? Na-aksidente ka di, wanoan niya. Ada nadagsin asakit ni Uncle Mau. Kadakkel agad at ti kasapulan para iti panagpaagas na. Anya? Sikalangan ti amok amabalin mi nga asitgan, Irain. Awan ka dito urnong ni Uncle? Kurang ti urnong na, tadya na duma, kat na itid na kang ka, idi agad adal ka. Awan pa'y sweldo mi ita, Apong. Ipadasyo ti agpatulong kada kapitan. Wano saan? Agpatulong kayo iti opisina ti DSWD. Sigurado nga da maitulong dakin ni Uncle. Asino kano ti na ospital, friend? Ni Uncle Daniel kanu. Anya? Apay ana ospital? Ay nawaw, di mo nangagaya. Adda kanu sakit na. Ni, kaasimot nga rod, ano kasta? Adda man sa ludsudak kan ka, Joyce. Anya reta, friend? Obligasyon ko kadi aya ti mangipaagas ken ni Uncle ko. No syakla ang amay saan mo nga obligasyon ni uncle mo? No kasta nga rod, husto lang ti desisyon kung asaan amang ipawit iti kwarta. Sa anak anag-abroad, tapno lang pagpaagas na ti kwarta anagbanno ka. Wuna, saan mo nga obligasyon ni uncle mo? Ngam ada utang mo anaimbag anakam kenkwana. Panagkunak kat panawen meten tapno subalitam ti kinaimbag naken ka idi. Ay nawaw, saan ka ang maawatan, Joyce? Ti kunam itay, kat saan ko nga obligasyon. Ngam apay mat akas na ti bagbagam ita. Sabali ti obligasyon, sabali met ti utang anaimbag anakam. No saan aga po kini uncle mo, awan ti napintas at trabahom dito'y abroad ita, friend. Kasanumet nga rod ang makaurnungak para iti bagik. No ipawit ko ti sweldo kadakwada. Saan damat siguro akid dawan ti si bubukal asweldom. No anya ti maitid mo, di iso. Nangyiga kiti prutas, pare Daniel. Tadya manaklaunay, pare. Mangan kalatay tinasustansya amakan, pare. Isumat na aramidag, pare. Agpaimbag ka tapno adda maning kadwak makitang tanok Araramidag mo ti kabailak. Kamtya ka mo, lumailasat ko pa'y da ito'y, pare. Adda ka si ti Diyos, pare. Ay ungayam, amo ka di ti ka nakam ti kasta ka sa sahad mo. Amunan, pare. Anyat ko na ngay, adda may tulong na. Dito ti Jack pa'y sigurado, pare. Tulungan na ka kumamot tamayat mo ti trabaho na jabro. Adalatakan ko na, pare. No kayat na ti tumulong lakta. Ngam no di na kayat, maawatak mat. Kumusta ti lakad mo, ma-review la? Ada mo basit inted da maray. Husto tapno adda na yunan niyo, maray. Wan nga raw. Sapay la kumaat agimbagan di Daniel. Tapno saan adumakkel ti utang bay. Ni Erin ngay gayam, maray. Di natulungan ni Uncle na aya.
Imawag idi na minsan, Mare. Kahit anya ti imbaga na mare. Sa bali ti tono ti busis na. Ay nawaw, apay ngay akasta. Saan na mo kide nga obligasyon ni Uncle na ah? Saan na nga obligasyon? Ngumno adda kumati kaasin Tulungan na mutan ni Uncle na. Nang runak ni Uncle na tinangpaadal kan kwa na. Jak ammo, Mare. Jak ammo no anya ti ada iti panunot ti apaw. Narigat mat no obligaan may. Ang mga no ada pa'y maibagana. Ay namare, saan adakes no agpatulong kayo? Uray basit laeng ano iso? Mano ti kasapulan yung aya? Pasensyakan, apaw. Naibos nga minan, tinaawat mi atulong. Kat saan pa'y anagimbag ni Uncle mo. O sige, mangipawitak iti 3,000 tapno awan ti adu sa uyo. Agyaman naklaunay, apaw. No awanan ti bagayo, idepo kon ti cellphone. Awanan, apaw. Agan-anad ka akanayon di ta abroad. Unay kan, friend. Makaparurudmat dagita tattao. Gagangay na Si kalaang ti amuda apagpatulungan da, iso akasta. Di mo ko maipaidam kadakwada, friend. Ay nawaw, no binulan amang ipawitak kadakwada. Kasano nga rudmat nga iti planok nga agurnong. Di yu pilitin ni Erin, nanang. Adyat kayat mo asawan, anak ko. Nangag ko ti panagsarita yu itay. Kat amuklatan, adi na kayat ti tumulong. Pasensyakan, anak ko. Okay lang, nanang. Kas iti karayon ko ngay baga. Saan na nga obligasyon ti tumulong kanya? Jak ambaw no anya ti isungbat ko king ka, anak ko. Sanak matlangan nga agbayag, nanang. Sayang lang ti kwarta, nga itad na no bilang man. May mayat nurnungan na para itibagin na. Wala nga. Di kay matanagan. Sa anak amang imulay ti sakit tinakam iti apuyo. Kasta talaga ti biyag. Saan tayo ngagpapada iti kapanunutan. Makipagrik na kami, Mare Viola. Agyaman naklaunay, Mari Pandiang. Nalpasan tirigat ni Daniel. Aging gaita kadyak maaklon tinapasamak, Mari. Nupay kasta. Rumbang laeng agbalin ka na tibker, Mare. Aywan gayam, kaano nga agawid ni Erin? Saan samutan nga agawid day, Mari. Ne, apay ngay. Busy iti trabaho na. Ay nawaw. Talaga ka di adi mo kaya ti agawid, Erin? Anyamot lang ngay ti aramidok ijay, friend. Naa, pimusay ni uncle mo kat dandan ni titabon na. Agtrabaho aklatan, friend. Ay nawaw, di ka lang haro dun timulong idi na ospital. Di ka manan agawid, itaapin mo sa yan. Narigat ti kasta, friend. Amang ano inton madamdama kat Kat, anya ti mapasama kanya. amang ano inton madamdama kat makarma ka. Ay na, Joyce, saan tayo nga ubing? Rumbang na laang nga agbalin tayo ang praktikal. Tapno ibagakkan ka, saan akin na praktikal ti kastang ar-aramidem. Kinaman naging bubukod daytan. Agasem man, awan mat ko nga isakit mo di tao anang isakit kang kaidi. Ay nawaw, kumutkuntong ka mat Erin. Wan nga rod, friend. Makapadanag ti kasta ka sa saad mo. Ipakita kan iti doktor, friend. Anya? Agpa-check up ka ta amang ano anya matenday ta amarikiriknam. Kasano laangan nga no adagayam sakit ko. May mayat no maamuam anasapsapa tapno masigod. Kita man tabagim, dakkel ti nagbaliwam, friend. Saan samot ten nga epekto ti diet mo dayta?
Masapol nga agawid ka, friend. Agpaimbag ka pay. Sana mabalin, Joyce. Kasano laangan ti trabaho. Kasano laangan ang makaurnungak. Ado ti arapaap ko para itibiyag ko. Amok dayta. Ngam saan kamot lang ang makatrabaho iti kasta akasasaad mo. Kabailak pa'y, friend. Sigurado asaan da kamot lang ang apalubusan nga agtrabaho. Nang runa numaamuan ti bus tayo ti kasta akasasaad mo. Nasaysaya at no agawid ka pa'y tapno makainana ka. Nagawid mo gayam ti apo Marivula. Wala nga padamot tan rik-rik naan na maray. Anya, Nagaway ta masapol nga agpaagas. no kasta, at damot gayam sakit na. Kas iti sakit nga impatay day di Daniel maray. Anya, Jakman amaw. Matawtawid ka di ayati kas day asakit. ay day tatijak ang mumaray. Napigsa kang agpaiso. Ngam agsakit betin dagiti anak ken apom. Day tatijak maawatan maray. Mabalin mo't asaklatan tabakitakon. At da siguro plano ti Diyos no apay akas ti mapaspasamak, mare. Mangan kan apaw. Agnganga ka ta isubuan ka. Basapul amangan ka iti adaw. Sa anak ang mabisin, apong. Nay, saan amabalin adi ka mangan? Kasanulaangan nga agimbag ka no kasta. Saan ko na may lasat dayto, apong. Panagkunakit dayto yan ti karmak. Saan man atila ibagbagam dita. Maibusan ti urnong ko. Ngam sa anak matan nga agimbag, apong. Adda ka asi ti apo. Anda ka si ti apo. Ngam saan nga itikas kanyak ang managing bubukod, apong. Karmak na ito yan. Gapo iti inaramid ko kini Uncle Daniel. Karmak na ito ita nagbalinak ang managing bubukod iti tawan ti mulong. Kanang isakit kanyak, idi awanan. Ay, nawaw! Saan mo nga obligasyon dagiti tattao at imulong ken ka tapno agbaligi ka iti biag. Nupay kasta, laglagi pam ti utang mo ang naimbag anakam. Di mo kumaida talikudan. Tulungan mat ida no dumtang ti tiyempo nga isuda mat ti agkasapulan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kaduang mamatikanan si Kasurayda. Ay nawaw, apay kastaman ti panagsasaom kanyak si Kapakito. Wan tanakakutkutong kamot nga may. Nukasta nga agkuy-kuyog takis sa bali ti panagkita lagi ti tattao kanyak. Anya, Amangan no panunutin da asaan ka apakpakanan. amo mo ti sitwasyon ko lakay. Uray ado pa'y ti kanek sa anak latta alumukmug. Basta, mangan ka iti ado. Ti kayat ko kat nalukmag ka. Ha? Apay ngamin ayang ado ti ririm. Kat sa anak mo't anakutong unay. Sakto laang mo't ti kastoy akinakutong no para kanya. Wan para kin ka. Ngam kasano akmot ngay. Saan man asyak ti ibabain mo. Ay, nagadulakit din nga amom.
Umayak man, nanang. Magtugaw ka. Ang kapitayaw. Sige lang, nanang. Nagkapi ako ni Jabalay. Anya nga hindi gagara manakaw. Amangan ko nakno dati amuya apang palukmag. Vitamins ka day. Kumporme, nanang. Ipainom ko kumakin di bakit ko. Tapnulo mo ko magmamay. Para kan bakit mo kulam? Una lang. Tapnulo mo ko magmanmay. Sakto laang mo tikinakutong ni bakit mo. Kaya tigas dyan, nanang. Ay, nagadulakit din nga mong pakita. Nakababay nga ron kas na agoy-kuyog kami, nanang. Ni manang manlaangan ti kasarita. Kasla dinak mo't gam matulungan iti parikot ko, nanang. Para king ka. Ay nawaw, anya da ito'y lakay. Naa, di mo makita ay ano anya dagita. Vitamins man. Dahita ti tumaram, tapno lumok magkaman. Ha? Dahita ti tinumar ni manang Belen, iso alimukmag. Amangan mo't no adda ti side effects na da ito'y a vitamins. Side effect mo't nga ibagbagam. Kita masibibiyag pa ni manang Belen. Saan mo't ngamin amabali na basta ag tumaraklatan? Anya ka lagi din ay surayda. Kasapulam nga ruday ta ha. Sige, tumaraklatan tapno awan maibagbagam kanya. Ay nawaw, sika ka di day ta, Maray. Unay kan mare. Lumuklok magkamot. Iso da ito yung ti epekto ti vitamins nga ipatpatumar nila kay kumare. Anya? Kinapudno na, jak kumakayat ngam ipilit namot. Isupay ket di ti pagapaan mino daduma. Saan kamot anak ko tung unay, Maray? Jak man amukan lakay kumare. Nagado ti riri na. Manmanumat ti asawa akasta. Ay na, no saan ko laang nga ay ayatan. Ay na, Ano sa mun, Maray? di na laang labsen ti manguy-uyaw kanyak, mare. Tano mapunwana, sa anak nga agduado amang panaw kankwana. Nangyigak iti groceries para kada kayo, tatang. Ay nawaw, adupay mo tinabati anak kao. Tapno at dalat taabas tuyo, ah. Diyak namin sigurado no kaano manen ama ka umayak. Aguray ka. Apay ka di, tatang. Lumuklok magkamay. Ah? Epekto ti vitamins atom tumarag, tatang. Anya. Kastoy mo ilaang ti kayat nila kay ko. Kayat na alumukmagak. Tapno saan ka no anak kababain. Ti kinakutong kumaangamin ti pagapaan minudad duma, tatang. Tinapatig, akit saan ka asakiting ako na anak ko? Saan matkit di, tatang? Ngam arami deklatan ati kayat na. Tapno awan maibaga na kanyak nga asawa na. Anyat mako na ang pakito. Ite, Ay nawaw, iti kinalukmag ko ah. Oh, kita saanin nga umanay dagiti medium size akawas ko kanya. ha? Oh, mabalin mo't siguro dayto yan, lakay. Ay, bakit? Oh, plus size aminin abadok ita. Natural. Ibagay mo mo't kami na Alangan mo't nga small tigatangam, kat plus size ka nga ron. Ni, apay nga akas na di panagsasaw. Kasla saan ka mo't anaragsak alimok magdatao. Aglisi ka man kay didita, ta mga laki ti baso. Na Day, insardeng mo, ti vitamins mo, Maray. Uwinin amare. Naimbag man, ta saan ka akimot tong manan? Kaasi na, saan mo't mare. Jeda duma nga men, no isardeng da, kat agsublimanan iti sigot ti bagida. Mayat mo't di patumar nila kay ko. No kayat mo di itad ko kan katinabati, tatumarumat. Ay nawaw, saanan, Maray? Di mo kayat tilumok magaya, mare. Saanan, Maray? Naragsak matan nila kay ko, nga oray no kastuyak laang. Naimbag kan ka ata nasingpot nila kay mo, mare. Kan, saan nariri? Siyempre nalaingak nga agpili, Maray. Di si kan tinalay ngagpili, mare. Agkape kayo pa, nanang. Agyaman naklaw unay, suray da anak ko. Awan anyaman na, nanang. Nay, dakal magayam tilimok magham na ko. Wan nga rod, nanang.
Isumot ngamin ti kayat nila kay ko. Para kada kayaw. Mangan kayo iti nasusustansya, tapno mayat ti salunat. Agyaman naklaunay nanang. Agtumtumar ka kadipay iti vitamins. Insardeng ko nanang. Nasaya at madimot lang do sobra. Ay, diyak ngamin maawatan ni Pakitaw. Naririlaw na imot. Kunamlan asino a perfecto. Matuloy ka ngagpasentro ita? Wan, agdigos ka matan ata ang kuyog ta. Kasaritam ti supplier mo, saan ka deng? Sana ako na matuloy. Ay nawaw, iti anya agap mo. At dati napating aramida ki Garden. Isungay tantan ko pa ilang ti panagpasintrok. Anya, No siga, matuloy ka lata. Awan mo ti aramida mita. napatid ti pagsaritaan nyo, saan ka de? Hoy, mabalin mo't ama itantan pa ilang, ta saan mo't nga emergency. Idirit sumlatan no di mo kayat nga agkuyog ta. Ha? Makadlawa ko na. Gapo talimok magak, ibain nakmatan. Ay nawaw. Sana po doon ta? Di mo pa'y kayat nga agkuyog ta. Kasla masiksikuran ka. Iso nga amuklatan, pakito. Kumusta nga itilakad mo, Maray? Okay lang, matmare. Sikan sa laang matinagpasentro itay. Wan mare, siyak laang. Di ko nam kanyak idikalman kat agkuyog kayo kan lakay mo. Kumaa, ngam intantan na matilakad na mare. Anya? Madlaw mat ngamin adi na kayat nga agkuyog kami. Ibain naklakit di ti asawak mare. Ay nawaw. Awan ti amok ama kagapo tapno ibain na ka, Maray. Adda mare, ibain nak ngamin limok magak. Kastamat ti kayat na, saan ka day? Hay, jak mo iti asawak mare. Saan ko ang maawatan ti ugali na? Mangal daw tanlakay, nakaluto akon. Kontrolo man ngamin ti kanam. Anya? Saan anasaya at nga doon ti kanam? Ayon gayam, agsumbada ka no ije plaza inton bigat. Kat, anya ko maita kanya. Mapan ka makisumba awan mo ti trabahom kay Ay nawaw, aglabaak inton bigat, lakay. itantan mo pa ilang deta pa naglabam. Masapul nga exercise ka, tanay, sobra mo tan deta kinalukmag mo. Anya? Na, anya pa lang aramidam, di mo't imbagakin ka makisumba ka ita. Agpudno ka man kanyak pakito. Ibain nak ka di. Na, dakis ka di ayat imbagak. Rumbang laeng nga ag-exercise ka, ta nakalukluk magkamot launayin. Saan ka di akas to iti kayat mo? Pinagtumarnak iti vitamins. Itatalimok magak. Kastamatan ti bagam. Na, konsernak laeng ken ka. Hay, di ka mauawatan. Naimbag pa ni... Asino? Asino tinaimbag ng bagbagam? No kayat mo disikan ti mapan makizumba. Bagsayatan mo ti ibagbagak bak. Ay na, pakito aya. Nagadulakit din nga mong. Masurunak iti manugang yun anang. Ay, nawaw. Apay ni Surayda. Wala ata, awan mo ti denggen nasa o. Anya timbagam kan ko anaya. Binagaklaan mo't nga ag-exercise. Ta grabe mo ti kinalukmag na. Ngum isupay lang ti makaungot kanyak. Na, saan ka di akas jay ti kayat mau? Tilumukmag ni bakit mau? Sobra mo tinday dyan, ana. Apay nga main anagado ti rirem, Kahit ko lang mo't apresentable ni bakit ko, tapno may pagpanakil ko mata. Presentable mo't ni bakit mau sipod pa iday. Talaga lang kitday, adi ka makuntintaw. Apay, perfecto kaya. Nay, apay nga agim impake ka. Pumanaw akon, pakito. Na, itaan niya aga po pumanaw ka. Diyak kayat ti ugalyam. Anya, Nariri ka launay. Uray simple lang ang abanag. Nagado aririm. ay nawaw. Konsernak laeng keng kanya. Adayamot concern na kas na. No agsasao ka, kunamlan perpekto ka. Nagado ti reklamom kanyak. Siyak tupay. Agul uli makaklaan. Ha?
Uray lupap ti agong mo, Da- kandakkel ti butsyog mo, awan tinangag mo kanya. Ha? Makaammo kamutan iti biyag mo, makauma mo ti kastang ugalim. No agda parikot, pagsaritaan nyo itinalapat. Ay, jak kayatin tatang. Naririlaunay day di apakito. Ay, naanak ko, simple lang, may tinagapaan nyo kay. Saan simple day jay tatang? Body shaming ti kas jengar aramidan na. Nagsasaokot kasla perpekto kanumot, uray saan mo. Hinya, Siyak tupay. Nagululi mo kaklaang, nga uray lupap mit ti agong na, kandakkel ti butsyog na. when atay ayatem mit di tao. Dayta nga ron, tatang. Dayta ti di na mapanunot. Nukas di kumamit akat agsarming pay, sakbay a pagsasawan na kakasjay. Siguraduan na pay a perpekto, sakbay nga ibaba na ti kinatao. May ka din ni Kumarim Surayda dito'y balayo? One month, apay ka day. Uwan tasaan mo tan nga agawi di dya balay? Apay ko mga agawid kat nasakit tinakam na dayjay kang ka. Pagsayatan na mo ti paparamid ko kan kuha kit. Body shaming ko nam Idi na kutong nagaduti sa om. Itaalimukmag, isulat ta. Ipatay mo ti kinalukmag na aya. Saan mo't Mulagayam kat. Apay anariri ka ngay. Sakbay nga agreklamo ka. Agsarming ka kumapay. Tauray si kamot. Ado ti pagkurkurangam. Ngam ada ka dinangag mo areklamo na. Awan pa'y mo't kit day. Makitam day ta. Uray lupap ti agong mo, kandakal ti butsyog mo. Saan ang nagreklamo ti kumarek? Ngamen, ay ayatan na ka. Kasde ka kumamat kan kwa na tapno naragsak ti biyag. Kahit kumusta ngay, nag-awidan ni bakit mau? Saan nga ron nanang? Ay nga pa ilang aramidam ngay. Anyat kahit wasawan nanang? Unay kamutan pakito. Mapan kay di balay daa. Ay worm ni bakit mo? Oho. Asan no ikamat ni tatang na tibuneng na? Ang mumut gayam tagbutang. Pagbabawi akong ti kasi pa nagsasaukin ni bakit ko nanang. Nupod no man ta pa nagbabawi nga ibagbagam. Mapan kay di balay da. Katinton sumarunaw. Agtanang ka. Saan kumaati kinariklamom tinangnang runa? Uwan nanang. Laglagi pa nga damat pagkurkurangam. Ngamawan tinangag mo kan bakit mo? Narespeto mo't nga minday dyan nanang. Day tati may parbang anak ko. Kas agasawa, irespeto yo titunggal may sa. Ay na, agyaman na klaunay tayo manugot kang agawid ta bakit? Last chance mo day to yan, pakito. Last chance? Ay, uwan bakit? Di ka mananagan. Agsingsing put ako na talaga. Rumbang lang Sana kung nagreklamo. Tamang ano panawan nakmanay. Ay, wala. Maminsan pa'y nga aramidam ti kasyay. Di mo namnamaan ang mapakawan ka pa'y. Talaga apanawan kan. Sorry bakit? Saan na maulit? Saan na kon nga iruruman? Saan na kon nga ibain? Saan bakit? No kayat mo, di agkuyog tangag pasentro intun bigat. Kun kunam laang mananday ta. Saan? Pudno ti bagbagak bakit? Uraan niya pa'y itsuram. Saan kan nga ibain? Nagbidutak lang iti kalabas. Iso pasensyakan. Bakit? Ay, nawaw! Kas agasawa, respetuan nyo kuma titunggal maysa. Normal laang nga ada pagkurangan titunggal maysa. Ngamin, saan tayo mat anayanak a perpekto. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan.
Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaamo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Talaga mo't Ay, nawaw. Anya tar aramidam dito'y balay, Judith. Dito'y magaya man ti paggatgatangan dagiti customer ko. Sino a customer mo? Aduda anya ti imbagbagam kadakwada. Isumo lagayam adidan gumagatang kanyak. Ni, di ka agpabaso lakas taa. Si Kati Malas iti negosyo. Na, apay asyak ti pabasulam ngay. Sipod nag-display ka itilakom dito'y balayo. Awanan, manumatan ti gumagatang kanyak. Tapno ibagakkan ka, saan ko abasol no kayat dati gumatang kanya. Kaya't mo ti denog, Ni, di nakarita na kasta talumabanak. Day tadakas nga ugalim ti makagapo, no apay nga agmamalas nga. Siyak pa'y lang ngamin ti pabasulam. Bigatan nga agpinpinukaw kayo kin Juday. Apay aya. Kasano kat siyak ti pagpabasulin na tatang. Apay. Anya ti basol mo king kuana aya. Siyak kanungarod ti malas iti negosyo na. Apay kano asikat ti pabasulan na kay. Ugali nakit din at tikas jay tatang. O na yan. Inuubing ti kasta ka panunutan. Nakunayo pa'y tatang. Siyak pa'y laeng ngamin ti apaan na. Gaputa nakita na nga adda ti lakok dito'y balay. Siyak mutan ti pagpupudutan na. Kasta talaga ti negosyo. Saan amaawan ti kompetensya kunana? Nupay kasta. At dalat ta ko mati respeto yo iti tunggal maysa. Ni Judy ti pangibagaan nyo iti kasta tatang. Isulaeng mat tinalaing nga agaramid iti issue. Anya jay nadamag kaw. Nagapa kayo kanumot kin ni Ayang. Di man dakdakamatan tinagan day nga ayang kanyak anti usyang. Na, anya ti basol na kun kaya. Iso ti Malas iti biyag ko antay. Malas. Wan mo, gapuking ko maluglugi ti negosyo. Ag negosyo ki di kanumot. At daki din ti kakompetensya. Kasta talaga ti negosyo kaanakan. At dalatatay kunada a kompetensya. Ay basta, kagurgurak launay day atao antay. Ay nawaw, unay kalaki din aya kaanakan. Apa umbutin ti padam ngagnignegosyo. Una, tadidaan mo ti pagluglugaranda. Mabangkrap ko maday nga ayang. Mabusurak launay kang kuana. Na. Sana nasaya at ti kasta nga isawsawang mo. Ang mga nuintun madamdama kat sikat ti mabangkrap. Ni Manong yung ay email. Awanay nantay. Ay di nakman angawan na kasta. Awanay ni Manong Jonas antay. Impulang ng tibiyag na itinamarsoa. Anya, ay Diyos ko. Ay una yan. Unay mo tanti kasto ang mapaspasama. Awanin maramitan tayo ante. Amo ka din ni Junek tinapasama kiti kapsat yaw. Amo na. Siya kano ti makamo ante. Ay una yan. Pimusa yun ti kapsat yaw. Ngam di namat ko na nga umay dito'y ospital. Adda ngamin ti tita nagkinawatan kin Manong ide. Ante. Anya nga'y tigastusan tayo ita. Diyak amo mana. Ilako tayo na ati balay kandaga ni Manong. O kailangan kadikan ka. Kapilitan Awam mo't ti pangalaan tayo iti maigatang iti baboy a maparte. Anya nga tanong si kalat ng timang bayad iti dagaken balay na mana. Ay nawaw, awan ti kwartak. Ilakom latan iti sa balay. Sayang mat. Awan nga rod kwartak. Ikontak mo latan. Sigurado nga ada ti mayat agumatang. O sige. Sayang. Anya nga rod. Anya nga rod ti maaramidan tayo kat awan nga rod ti kwarta a maigatang iti baboy. Kandat duma pa'y akasapulan para iti lamay ni Manong.
Mabiit man la ang email ading ko. Anda ka di ibaga manang ayang. Nadamag kong ilakla ko yu ti balay ni Manong yu. Agraman ti daga ang nakaipatakderan ti balay na. Awan manang, ilakla ko mingag paiso. Awan mo't ngaminan ti mausar para itilamay na. Manungay ti panangilakla ko yu. Interesado ak ngamin. No awan pa'y ati nakala. Awan pa'y manang. 100,000 manang. Agraman di balay? Awan manang. Adamot lang ti danom na dayjay. O sige, i-reserve mo para kanyak. Sigurado ka di manang? Wen, ngaminton bigat pa'y amaited ko ti bayad na O sige manang. Okay lang. Tapos may isaganak mo't lang dagiti papeles apirmahan tayo. Sigurado ka kadi ti kasta planom, anak ko. Gatangam ti dagaken balay ni Jonas. Wen tatang, mayat ti lokasyon na, kan adapay danong na. Wan angam ang mga no ada maibaga ni Judith. Anda diyo nagkinawatan iday. Saan ka day? Ang mga kid no apaan na ka. Nabayagan day jay tatang. Kan may isa, anya kumangay ti bibiyang ni Judith, kat saan namot ako kwa day jay. Wan ngam saan tayo nga ammo ti taray ti panunot na day ja tao. Ay natatang, saan na ako kwa day jay? Iso nga awan ti karbangan na nga agreklamo no kayat ko agatangan. Siguradwom nga rod akumpleto ti papeles, anak. Wen atatang, tapno adamot ebidensyak no addan to ti agreklamo. Wan dakkel agatad mo ti 100,000 a bayadam kadakwada. Binayadan nyo ka di ti baboy ni Melba, Judith, kaanakan. Nalpasan ante, nabayadan nun. Nangalaan nyo nga iti pinagbayad jaw. Ginatangdan ti balay kendaga ni Manong ante. Asino nga iti gimatang, Jakon sinaludsod ni Emil. Basta kalugaran tayo. naimbag man ta nagbayad at akos. Wen mo it ante. Adda pinirmaan ni Emel. Adda ante. Ni Emil metten ti makaamo ang makisarita ta isumet ti nangikontak. Awan mo't kit di San moten nga ubing ni Emel. Amunan tar aramiden na. Nalpas moten ti rigat ti pamilya de Emil. Mabalinan nga iparenovate ko ti balay ti kabsat na. Ay nawaw, apay nga iparenovate mo pa'y lang. Kit mabalin mo ta pag nagdanday jay. Wen ata papintasag pa'y tatang. Amo ka din ni Judith asi katigim matang iti balay kendaga ni Manong da. Diyak amo tatang. Awanin bibiyang na. Takas kanayon ko nga ibaga. Saan namot ako kwa dayjay. Kasaritan man ket din ni Tata Andres. Ta iso ti mang renovate tatang. Wala no san abisi day jay. Nalpasamot ti kontrata da. Kasaritak taw. Bagaan kan tulak ta. Noon niya ti pagsaritaan me. Agyaman nagtatang. Tapno addan tumot pagistambayan nyo Mayat ijay tanalawa ti paraangan ken addapay ti kayo. Mayat ti lokasyon na. Anya ti aramidom ditoy ayang. Si katirumbang asalud-sudak iti kasta. Anya ter aramidem dito'y balay ko. Balay ko. Wan, siyak ti gimatang iti balay kendaga ni Manong yo. Saan met adakes no iparenovate ko, takukwak met dagiti makitkitam. Anya? Oh, adda ka di parikot? Apay asika pay laang. Siyak laang met tinakasarita ni Emil akabsat mo. Simple laang. Interesado ak iti balay kendaga ni Manong yo. Iso ginatang ko. Ay, iti kinaado ti mabalin agumatang. Sika pay laang mat akagurkurak. Anyat ko nam? Kukuam tinangag mo. Di mo matimbagbaga nga umay ka manang Judith. Adda tinapatag apagsaritaan ta, Emil. Ay nawaw, may papanitaan niya ti pagsaritaan ta manang. Pudno ka de? Dayjay nga ayang tigimatang iti balay kendaga ni Manong. Wan, isumot nga main. Ay nawaw. Apay mat adi mo imbagbaga kanyak adayjay gayam ababa iti nakasaritam. Adda ka di parikot manang. Ammom akagurgurak dayjay a tao. Noon yaman ti di nagkinawatan na dwa. Awanan ti bibiyang midita manang. Alaak ti dagang inlakom kang kuana. Saan ang mabalin ti kasta kanyak? Nalpasan manang. Nagastos mo't laang ti kwarta nga imbayad na. Apay nga minayaan na pudot ti ulong ken manang ayang. Basta! Una yun deta nga apayo. Natawanan. Ngam saan mo't na malmalpas.
Pumanaw ka ditoy, ayang. Awan karbangam amang papanaw kanyak ditoy. Adda ti karbengak, tadagami daytoy, period. Sikat ti awan karbangan na amang papanaw kanyak. Ginatang ko daytoy adaga ken balay. Itian niya aga po apapanawan na, ah? Saan asyak ti karkaritam? No di mo kayat nga idarum ka. Daga ni manong mo daytoy, ngam ginatang ko. Pumanaw kayo, wino kayat yu ti maidimanda. Sa anak apumanaw ditoy. Amok ti karbanga. Andiyan pa rin ti pag-apaan nyo, adwa. Bagbagaan yu ta anak yu, tata. Kapay ka di aya. Tagikuan na ngamin ti daga saan namot ako kwa. Oh, basaam daytoy tapno amom ti tangtang abam. Daytoy ti mang paniknek, apudno ti bagbaga. Ginatang ko daytoy adaga ket kumpleto ti dokumento. Pamit akanayo ng anak ko. Di mo tin malmalpas ti apayo ken Judith. Ay nawaw, saan asyak ti ayan ti parikot tatang? Dayjay a Judith ti parikot. Agraraman dayjay a babae. Kanya nga tanong isublim laang ti dagakin balay ni Manong na. Apay ko mga isublik ket binayadak dayjay tatang. At dapay kasuratan. Tapno di na kan guluan No kayat da nga isublik, makisarita da itinasaya at kanya. Mabalin mo't asika ti makisarita kadakwada. Tapno awanan ti riri. Oh, isubli da pa'y ti kwartak ah. Una, ibagam nga isublita. No di da maisubli, awanin ti bibiyang danuan niya ti kayat ko nga aramiden iti dayjay adaga ken balay. Amaom si ka Judith. Saan anasaya at atagi kwa ti saan mo ako kwa? Ay nawaw, sa anak akasta aklase ti tao, anti usyang. Apay nga rod atagi kwa ti dagakan balay aginatang ni Ayang. Kukwa mi ngamin day ante. Kukwa ni Manong Yuidi, ngam na ila kumatanday jay. Awan bibiyang ko, no nabayadan wano saan. Basta siya, ilaban ko ti karbengak iti day adaga. Anya kumatilaban mo kadakwada, ket addamet kasuratan. At dati laban ko iti day nga ayang. Amok akaguram ni Ayang, taadda diyo nagkinaawatan ide. Ngam saan met anasaya at atong palbiag ti panagapayaw. Ay basta, awan ti karbengan ni ayang iti day adaga. Idarum ko day antay. Ay nakaanakan, saan analaka ti agdarom. Iso apagpanunutam kumaanasayaat. Tauray agdarom ka, dakkel ti posibilidad na amapabainan ka. No kayat mo atagi ko ti dagaken balay ni Manong yo, okay laang kanya. Kukwa mi ngamin day jay. Ngam sakbay nga isubli, isublim pa'y ti kwarta. 100,000 dayjay. Anya, No di mo kabailan abayadan, di mo namnamaan nga isublik pa'y ti dagaken balay kada kayo. saan ang mabalin ti kasta? Saan asyak ti butbut ngam, kunak manaon? Saan mat asyak ti butbut ngam? Tadi mo amuno anya ti kabailak nga aramidan. Saludsudin nyo man iti kaanakan nyo na naosyang. Sino akaanak Ni Judith, no anya ti plano na dayjay. Maisubli na nga ta ti kwarta. Makabulan nga minin tinapalabas, sipod nagsarita kami. Ngam awan mat update na no anya ti plano na. Ay, dayjay pay ti kunam. Nalaing laeng agsaw dayjay. Aging gangamin ita, kat kagura na ka. Day tangarud ket nana. Agraman ket di ti dagaken balay ti kabsat na aginatang ko. Ket isyo ken kwa na. Awan ti kwarta na dayjay. Talaga laeng nga agbirbirok iti apa. Iso adi mulatan ikaskasaw balasang ko. Naturod met ngamin no daduma nana. Nugulwan na kamanaan. Idarumukit day tapno agnakam. Marmarwam dayjay akaanakak. Awan bibiyang na dayjay iti dagaken balay. Takukwamot day di Jonas dayjay. Kanya ti ko na mayang anak ko. Saan kon nga iparenovate di balay aginatang ko tatang. Ipawarwar ko laengan, tagpatakderak iti baro. Nakapagsarita kayo ka din kin Judith. Awan kanumot kwarta na dayjay tatang. Sumana ulaeng. Kasanunuguluan na kapailaag. Nuguluan nakpay, iso ti idarum ko tatang. Kompleto ti papeles nga adda kanya. Saan ang mabalin at tagikwaan na dayjay abalay kandaga.
Tanaila ko da nga ruden kanya. Sarda nga mo ni Manang Ayang, Manang Judith. Apay manan, anya manan ti issue yo. Ay nawa, agindadalos ka man ako na akon, Manang. Agul uli makaklangaru dun. Palagi plaeng, tama nga no adaman ng mapanunot mo aramidin dita. Nakababain kadagiti kalugaran tayo. Kinasaritan na kun ni Kapitan, idi napalabas nga aldaw. Kahit, anya timbagan ni Kapitan Gengka. Di mon amuan no anya. Uraan niya pa'y aramidem. Ni Ayang takin kuko iti dayja adagakan balay, Manang. No idarum mo, maabak kamutlaang. Alawo nun, agsardeng kan. Agnakam ka kumamot dun, Manang. Di mo panggapun ti agdarom, tas ikalaang ti mapabainan. Nagdarumak aya. Palagi plaeng, tapno di ka mailawan, Manang. Uraan niya akurti nga minti papananyo, kat maabak ka. Okay. Usto nga minun ti apa, Manang. Agsardeng kan. Ikatim tigura ti tapusom, tapno naragragsak ti biyag. Ay, nawaw! Sursurwam ti agpakumbaba, mamakawan kan agpakawan. Ikatem ti gura iti pusom, iti kasta agbalin anaragsak ti biyag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.